Assalamualaikum dostlar. Arap dilinin öğrenimi boyunca 3. sabak. A, I, U. A, I, U. Ra, Ri, Ru. Ra, Ri, Ru. Ar, Ir, Ur. Ar, Ir, Ur. Za, Zi, Zu. Az, İz, Uz. Zar, Zir, Zur. Azru, İzru, Uzru, Urzu. Ma, Mi, Mu. Am, In, Mur, Muz, Rum. Amara, Umira, Amru, Imru, Ramzu, Irmi. Marmar, Ramram, Zamzam, Barzam. Ta, Ti, Tur. Mat, Mit, Mut. Tamar, Tarir. Zurtu, Amarti, Marartu, Umirtu, Amarat. Amartum, Umirtum, Marartum, Murirtum. Dostlar, 3. sabak bitti. Keyingi sabakka чейин көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.